Hayırlı kis, hürmetli il ineleri, ilim, telim, halkım deyip yaşauсы, yanıp işlep yürüsü, yakın hem üz көрген kollegalarım, ең бір тәусиратта барығыздыла етіп келген 8 март байрамынан құтлайым. Һәм барығызға тодалық, ен тыныслығы, тән тодалығы тілеп қалам. Менің де мына әлі кішілерді тыңланым да Илгизар Буракаевтың башқұрт көсі турасындағы хикәйе турасында бір-екі сөз әйтергә иттем. Мен 2008 елда ошы хикәйе менән, ошы башқұрттың көсі менән ел укытусыһы, башқұрт теле ел укытусыһында финалга сыктым. Һәм шуның менән нык бәхетле булдым. Әле лә хәтеремдә олы бер теге жюри алдында башқұрт көсі буенча мастер-класс үткәрәм. Һәм шунда бәләкәй генә бер аудитория ине ул. Жюри якын гына тора инде. Афис Суфиянович фамилия Гаязов. Эргәһендә ултырган хажындан һораны. Бұл әсәр ниндәй ул? Бармы ул программала, бармы ул дип һораны. Мин шуны ишетеп торам. Һәм әйтәм, бұл кызык кына. Мына шул хәтле матур әсәр ул, искиткес. Балаларга кирәкле әсәр. Тәрбияви әсәр. Кабатлап тормайым инде. Нык зур рәхмәт әйтәм мына. Мәрьям апа ишетеп торасыгыздыр. Илгизәргә ашы әсәр өчен мына безне еңәүгә илткән, балаларда рух көсе тәрбияләгән, туганлык көсе тәрбияләгән әсәр өчен һеҙгә зур рәхмәт.